Silas Taibo herizoba yabuganaho n'abarisa bambara okurigera ahabebirho omurembo rwa Mbaroru obu abachwezi babire niberisa karungu nubarabaraba omurembo rwa Mbara kandi weho na Bishop Silas Taibo nkomwe ahabari kurwanisa ebirukakanisa obwebembezi bwarahanga na Yesu Kristo yabugabuganaho abarisa batari bamwe na bamwe kutema empenda kureba okubarabase kutungura izina rya Yesu Kristo ahiguru yeryabachwezi katubirebe Bwanyuma y'ekiturugireyo tukarebe sabita yisitira mabego mu rurembo rwa Mbara aho abantu bagireyo bakweta abachwezi bakarapa mu rurembo bakutera ibyoma bakutera ibingoma nangwa no kushashamaza abantu hone ekiti kibasize kureka abantu mwe kandi nangwa n'abarokore basigire mukono bagitire ahametwe no kwera ricara hone iki cyargirraho Dr. Bishop Silas Taibo ogor khora makanisa gabarokora habwe cyanga echa ankora hansi mukagogwa nafpaka kugeno kweta bari sabona abina makanisa garkwegitara hansi yo mukagono gogumwe omurembo rwa Mbara okubasa kwajana nangwa no kureba nicyo kibakubasa kora kandi nshongejo bakagitero kwa mutwe Nkwebaza abwe shagama yawe yasheshe kiramusharaba. Aha Dr. Bishop Silas Taibo yargayo no katemya arikugirango abiro byo kwezi 25 nangwa na 26 ebyo kwezo kwenye no kwakana hona hine riguga yorterane rabase kubaho okushabira inshongezo no kureba ngo bundi inshonga z'abachwezi tuzagaruka mu cyange cya ankore turimo tuzakora ekituraye tuza kweta the whole as Ankora assembly ekintu tuzakwebemberwa Archbishop Odongo yahereza kutware ko umurtaro rwona kurtani tere twatandika tutwire planning barije nyina kukibaka kaseki twatandika ku planning majyango ece kigwire Mbara ticyambara yonga twasira ihanga ryona so abashabi ihanga ryona abantu mubaza kweshuka hano ebira 25 na 26 nebaza ko hanoya nitsa kugira kita kumarebero bibiri ntoye gaharye byone biranimbagambe how Bishop Dr. Silas Taibo hona yayongera no kushobora nangwa no kuyusya mwabo bona babe bayebirwe ku ecyanga echa ankore hona cyargereye no kongwayo aharuhanga kandi hona ikiti bakikozere mu rundu gumwe bakikozere mirundi ero kurengo mu ryebere twahungayo Mbarara twahungayo na Uganda yona twakitaho cyaba kimwe beni zo mwezo kwa katano go kwire mucamanya atebe ne byajuba ni nyasika ngumwe na mbemuro waza boma abwankore yona twagihungayo meshogoha amukama warangira mukore kwetarihereza barogo kwetarihereza abachwezi kwetarihereza abarangi kwetarihereza mandwa twaheza twagenda twasayininga billboard impango ninjamwe na mukamuro abanye aye batarwa Kristo mukamurebera GN TV tukatubikuyisa live twakwate kibugeshi twagira sita mukore yona twagihungaye ne yarga no kwiga abantu makagabo kwe okubasa kwejombero mu cyego kushabo tosha ngo habwo kuba ababiri ninga bashato hibamuramiza hona abahurira kandi agaruka mu ishara zabo Moro church ya family ninteka teka nangana chimangu taro family takusiya abantu bashatu ninga babiri aho kwegereta kabiri family amuba babiri ninga bashatu mwayemera mukakwata nse kintu cyone family mware kama abantu bashatu bari kwikirizana ninga babiri ecyumuru kuboha nikibuko namwe n'abachwezi tubokwetaga kuboha kanisa yone Uganda yone weze kuboha niboha ki ngaka ba family ne bamara no kujya chenga hompo amina family yari kugireta
nangwe nate kugira ngo nawe hata nka family yaza kubabohe ndakikeje nko muringo gukwereka ngo icyange cya ankore ne cyarahanga hona Bishop Cyrus Tayibo yargayo no kufite nzamba emirundo mushanju arkwere cya cyarumwe kwe cyangeke ne cyaruhanga atagumereka kutugwereka sowe buri magombe gwana gatinge Ona nuko batyo bahindira no kushabera icyange cya ankore no kushabera intebekanisa zona ezibi ninkabarokore rero kurgeri izo insuwe obange takawe obanje okurgeri izo twichiruza ngo bapimwa bashanga batakumaraho bene imirimo yabo negarikiraho mu izina rya Yesu aporanito ahawa GNTV umurembo rwambara we mnyonga Apollo okuchashira amakuru ago kandi nabwo nitwe nka GNTV ntwongera wiraka ngo tarho bayaru wena orije kubasa kweyumsya ahiguru y'izina rya Yesu Kristo umurimo wo tubona tugurumu okubasa kuranisa abachwezi n'amangona go mwirima hamwe na stane n'imice ya yeyona twayongeyo